आर्कॉलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन की पुराय गोंयांतली जी टेम्पल्स कितली डेमोलिश जाली आनी त्या कमिटीचो रिपोर्ट आयिल्लो ताज्या उपरांत खंय करचें तर आर्कॉलॉजी डिपार्टमेंटाची आमची स्वताची जागा ही दिवार आयलंडाचेर आसा वीच इज एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 10,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड. त्याच जाग्याचेर सरकारान आयज निर्णय घेतला की कोठी तीर्थ कॉरिडॉर हे दिवार सायटीचेर टेम्पल सप्तकोटेश्वर ज्या जाग्याचेर पयलीं आशिल्लें थंयसरूच कोठी तीर्थ कॉरिडॉर म्हणून जातलो. अमेंडमेंट ऑफ द गोवा पुलीस सर्वीस रूल 2020, अमेंडमेंट ऑफ गोवा पब्लीक सर्वीस रूल 2022. गोवा पब्लीक सर्वीस रुलान थोडेशे अमेंडमेंट केला. पोलीस गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव्ह अँड वेअर हाऊसिंग इन्सेंटिव्ह स्कीम 2025 हाच्या कॅबिनेटात अप्रुव्हल केली. एक्स ग्रेशिया ऑफ द लाइन स्टाफ अपॉइंटमेंट अंडर द वर्क चार्ज एस्टाब्लिशमेंट. Allotment of the land for the worldwide veterinary services for the establishment of the world-class ultra-modern animal birth control training center and veterinary facilities at the survey number 305 of Uzga village, Fonda Taluka. Cabinet approval for the post of Dean for the Goa College of the Veterinary and Animal Services. Amendment to the business of the Government of the Goa Allocation Rule 1987. भितरल्यान गोवा पुलीस रिकॉर्ड एक्ट 2023, गोवा स्टेट ऑडिओ व्हिज्युअल आर्कायव्स आणि गोवा स्टेट मिशन ऑफ मनुस्क्रिप्ट. अपॉइंटमेंट ऑफ द एनर्जी अँड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट मीन्स TERI on the nomination basis for the advisory support of the iron ore reclamation and waste stabilization activities for mining dumps in Goa. गोवा स्ट्रीट सर्किट रेस मुरगांवां 31 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर मजगती जातली. हाचेर 177 कोटी रुपया खर्च जातलो. राज्य सरकार 57 कोटी मोडून रेसिंग खातीरच्यो मुळाव्यो सुविधा उबारतले. इव्हेंट 2025, 2026 आणि 2027 अशे सेगीत 3 वर्सां जातलो. Proposal to organize the Goa Street Circuit race from October 31st, 2025 to November 2 by the Racing Promotion Private Limited in collaboration with the Government of Goa and Entertainment Society of Goa, which is Formula 4. That race we are organizing in the state of Goa on the 31st of October to 2025 to 2nd of November in Mormugao.